Zamislite da svaka vaša misao nije samo u vašoj glavi. Ona se širi svetom poput talasa energije koji oblikuju vaš život. Vaš mozak proizvodi elektromagnetske signale sa svakom mišlju, stvarajući talase poput alfa, beta i gama talasa. Ti talasi putuju kroz vaše telo i univerzalno polje energije. I ovdje je ključ. Polje ih uvek vraća nazad vama, poput ogledala. Zamislite da držite uže i protresete ga, stvarajući talas. Taj talas putuje do ogledala na drugom kraju užeta i vraća se nazad. Univerzalno polje deluje na isti način. Ono odražava vibracije vaših misli bez osude. Nije važno da li je misao dobra ili loša. Polje ne ocenjuje. Ono samo reflektuje ono što ste poslali. Vaše misli su frekvencije talasa, a vaše emocije daju snagu tim talasima. Što više energije, pažnje i uverenja unesete u misao, to je talas snažniji. Ako mislite sumnjičavo, talas je slab. Ali ako verujete u ono što mislite i osjećate emociju poput ljubavi, zahvalnosti ili radosti, vibracije postaju moćne i vraćaju vam se u jednakom intenzitetu. Isto važi i za stres ili strah. Polje ne pravi razliku između pozitivnih i negativnih misli. Ono samo reflektuje ono što šaljete. Zato pažljivo birajte svoje misli. Ako želite ljubav, mir i radost, mislite sa verom i osjećanjem. Univerzalno polje će ih reflektovati nazad vama. Zapamtite, vaše misli su vaša moć. One su talas, ogledalo i vaša stvarnost. Kada savladate svoju energiju, savladali ste sve.